bagolo ke ne ke bua le Rra Sengwelo fa gore ka mokgwa diphoko a buileng ka teng ne ke itha ke re o buelela le ba Rra Tshomanka kanta re no ba tla yaanong item number 13 kwa ntle ga go senya nako ga go na le mongwe wa o Rra Tshomankane yo supileng ka monwana gore a tle ka kwano a ire yalo gore ke rre pelo a kgosi ke o etla Kgolo ya bakgatla ba kgafela mo gae mo morule mo Mammitwa le kwa Motshidi go Botswana ke re dumela mongwane bakgatla ke ema fa ke rumilwe ke motswalake e leng Khosana Motshele Pilane mme ene pela ka bua re Motshele a re bakgatla ba mo opelle pina e re bitsang the national anthem ya bakgatla Kgabo Mokgatla ra le kopa brass band Simolanga go dumedisa ba tsamaisa tiro ke dumedise kgolo ya bakgatla ba kgafela wa bobedi ke dumedise Kgosi Ramono ke dumedise botlhe baeng ba ba leng fano ba tlotla ke dumedise le lona botlhe bakgatla ba kgafela re kopane fa ka tjeno Karampho David Mpule Pito ba tlo weletsa ke re e ne ile senatla o na bereka le Ramonaka Pilane o le ena re tlogetse mo bekeng tse pedi tse tharo tse di fitileng e bila filwe leina go te ke se gatlamela Masisi re Rampho re me fa bakgatla e ne le moeteledipele o tlhwatlhwa mo go rona re le bakgatla ba kgafela ntwa ya gagwe ya go lwela mafatshe a bakgatla ba kgafela e simolotse tota ka bo 2005 a eme Rampho a lwa a re lefatshe le ke lefatshe la rona by year 2008 ke ga na re bereka le ba botlhe bakgatla ba ne re tsa gore ke ba eteledipele ba bakgatla o mongwe a bona ne le Thari Pilane ke ngwana kwa bo Ramonaka ene o mongwe le Segale Pilane ke monna wa ko Mokgalwaneng ba ne ba tsamaya ba rumilwe ke mme Tiny kwa Motsekgwe mme ba tsamaya ba ya ko Botswana ba ya go bua le Kgosikgolo fa re sena re motlhoma yaanong tsotlhe tse bakgatla tse dingwe ke tshwentse ka di itse le nna ne ke le teng Kgosikgolo re tswa go boloka Kgosikgolo le ntse wa bobedi ne ke le teng kwa Botswana ne ke le teng le ko Mabitleng le ka ge re go tlhoma ko Botswana ne ke le teng re tswa botlhe ko re tsamaile mme tsotlhe bakgatla ne go kopa le itseng gore ke me fa ka tjene ke tlo bua ka Rampho Pilane ke me mo lephatong la ba Rra Tshomankane nna ntate mogolo ke Masibane Pilane
ngwana moatshe le ngwana Mantirisi Pilane ke ka mo le bonang ke emefa ntate mogolo Masibane Pilane e ne e le rangwana Kgosi Khamanyane e lene rangwane wa Kgosi Khamanyane. Kgosi Khamanyane e le ngwana wa Kgosi Ditlhake mme Ditlhake e le ngwana wa Kgosi Tshomankane o re buang ka ene a tswa mo lapeng la boraro la Kgosi Pilane ko ntlong ya ntlha e le Khamanyane o neng a tsamaya le morafe wa Bakgatla ba kgafela ka 1870 fa a sena go sotliwa ke Paul Kruger. Nakong eo Paul Kruger ne le commandant ya Pretorius o ne le one of the presidents tsa the Transvaal Boer Republic e le ka tšeno le itseng ya Zuid-Afrikaanse Republic. Morago ga moo e be e nna ene president ya Zuid-Afrikaanse Republic. .za ye le kwaleng eo e ra gore Transvaal ya Paul Kruger maybe gongwe le yona le tshwantse ra e fetola. Bakgatla re latlhegetse go tloga ka nako ya bo Paul Kruger re ne ra nna le mathata mme ke nnete le tshwantse la itse ka tšeno gore Paul Kruger o re bolaetse Kgosi Khamanyane. Posthumous e re e bitsang yalo pathology e ne re ka e kry-a ra re re editse ra bona gore o bolailwe ke eng. Kgosi Khamanyane o bolailwe ke se re se bitsang myoglobinuria kidney failure ka ntlha ya gore a ne a shapilwe botlhoko. Ka tšeng re tlo bua ka Rampho Phito. Rampho o re tlogetse Bakgatla ne ke bereka le ene ka dilo tse dintsi ne ke kgona go tshwara di-meeting le ene gantsi a lefa mo lapeng ke tlile fela for ena a nnose re le babedi fela. Ne ke bereka fa le ene ga ke tlile ko di-meeting tsa ko lesetlheng ko kgotleng ya Tshomankane ke ne ke bereka le ene e le chairman yaka ya land committee e neng e lwela lefatshe. Gantsi batho ba lebelela dilo tso tsotlhe tse ba tsaya gore go diragalang. O na tla ko Pretoria Bakgatla ke bua le ene gore ge ke tswa ke le ko Pretoria a le mo Pretoria ke tshwantse ka kopana le ene mme ke kry-a update ya gore dilo di tsamaya fa kae. Re le ba kwa Tshomankane re ne re setse re dumetse e kgannye ke batla ke itotobatse gore Kgosi Rampho e nne ene kgosi a tshwareletse ba kwa ra Tshomankane yaka a na setse a tlhophilwe ke Kgosi Kgolo kgafela. Ne re dumetse Bakgatla. Ne ke batla gore le itse nyeo gang re itotobatse le se ke la makala gore goreng e nna kgosi. Tshwantse a nna kgosi Bakgatla ka di-8 tsa September 2021 ke nnete o ne a tshwanetse re ne re dumetse nna ebile o ntaetse last week Wednesday o founile Bakgatla a mpolelela gore dilo di eme yang. Ne ke bereka le ena ke le boleletse Bakgatla ba pele gore ke ne ke bereka ko di-researcher ke dira ko di-archiveseng ke ne ke bala dikuranta tse tharo every day ke itse gore dikgang tsa Bakgatla di eme fa kae every day ra agile lekgotla le la Kgabutlele le Rampho le Kgosi Ramono a le teng le Bakgatla ba rona ba bafaba ba le teng. Ne ke re Mamatlhaku mme ba bangwe ke ba bolelela gore ke ne ke re Mamatlhaku ye tla ga lekgotla lena ba re ka mabogo a go a bongaka o ka rema Letlhaku wena. Bakgatla ke remile Letlhaku ebile ne ra tshuba ka mollo lona ba bangwe ga le itse gore ne ra tshuba yang ga le itse le gore Kgabutlele e simolotse yang mare ye ke yagile le Rampho le itseng kgang eo tsotlhe le kwata ya motsha ke yone re e dirisang go aga legora. Ga re dirise moka ga re dirise moku
ebile ga re dirise mosu re dirisa motsha ke ne ke le fela le itseng ke tsene re ge ke ntse ke di dira le borampo e be ke mora ke re anong a re bue botane o tlogele molao re bue botane go supa gore o itse gore kitso ya gago ya ditlhare tsa Setswana re raeng go se kgolo se tsa buile kgale bontate gore mo malapeng go sala bomme bontate ba nna go morakeng gore o se ka ga nna le dikgogana le dithulano tse di sa tlhokegeng yaanong itseng yalo le ka se ka la nna go morakeng le sena lefatshe ka gore dikgomo di o fula kae lo le mako kae go sena lefatshe le tshwanetse la tlhaloganya kgang eo gore lefatshe tota le botlhokwa mme ebile mo lefatsheng re kry-a ditaemane re kry-a le diminerale tsotlhe tse go buiwang ka tsone mare sa ntla o tshwanetse wa nna le lefatshe bakgatla ke emetse ba kwa ra tshomangane ke romilwe ke Morena Motšhele re latlhegetswe ebile re latlhegetswe ke o neng re mo romile le itseng yalo re latlhegetswe ke o neng re re tsamaya yaka Kgosikgolo a buile gore o ye go phutha thotho ya bakgatla ba kgafela re irile yalo ka Land Committee le Rampo mme re irile yalo gape re le bakgatla ka commission ya Maluleke Judge Maluleke o neng a re tlogela a mowa wa gagwe o robala ka kagiso mme ya tsweletswa ke ene le advocate Senior Counsel Baloyi commission's report bakgatla le tsotsa ka lebogo ge ke bolelela botlhe ba ditsala tsaka ba ke buang ka bona ke le mokgatla wa ka fela ke nna ko teng go Gauteng ke ba ra ke nna go Gauteng ba gaetsho ke le mokgatla wa ka fela ga ke sa tlhela ke bua ka di-millions ke bua ka di-billions go ntha ore monna o tšile 200 million ga ya fella sentence eo o tshwanetse a re o tšile 200 millions mo 1 billion o tshwanetse wa re gate lefatshe le di-shares di rekiswa ka 3.4 billion fa go tšhelete ile kae ko PSG 1 billion fa go tšhelete ile kae ko Clive Decker Hofmeyer 1 billion se sengwe le se sengwe so reng wa se tshwara o bua ka Union Mine 1.1 billion kore ke bua fela di-billions le fa o bua le nna o re 1 ke a repa ka gore ka itse gore o bua ka madi a bonalang 1 re gore million 1 e ra gore 1 billion ke ka mokgone ke tlhaloganya ka teng ka seo re se rutilweng ka seo se dirilweng fano ke bakgatla ba kgafela ko Maluleke Commission of Inquiry report e teng le setse le buleletswe fa bakgatla ba ba buileng pele ga mefa mme Mamaledu ke a go leboga o emelene mmeo go phetere ke bua ka wena yaanong e seng go lesong lago mme o na bakgatla ne ke kopa le moitseng ebile ke kopa re emelele re go acknowledge o lwetse lefatshe la rona bakgatla o ka nna fatshe mang re lwelelene mme Mamaledu re lwelelene re tswa ko Concord 25 October 2018 re boetswe ke lefatshe la rona re negotiatile settlement re le Land Committee le Eric Clark the CEO of Sibelo Platinum Mine